Jésus le Dieu Emmanuel, Dieu avec nous. Imana iri kumwe natwe. Emmanuel. Bwana sifiwe. Tukiriri Imana gutya tureba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ibyo yakoze i Betania ubwo yaririraga kumva ya Lazaro yahamagaye ububasha bwe Nazarava mu gituro ari muzima. Ibyo yakoze i Betania ubwo yaririraga kumva ya Lazaro yahamagaye ububasha bwe Nazarava mu gituro ari muzima. Yesu niwe nzira y'ukuri. Haleluya. Yesu niwe nzira y'ukuri. Yesu niwe nzira y'ukuri. Haleluya. Yesu niwe nzira y'ukuri. Haleluya. Aha, Yesu niwe nzira y'ukuri. Haleluya. Yesu niwe nzira y'ukuri. Ha! Hey! Bwana Yesu asifiwe. Kadufatikanye dusome mu Itangiriro. Itangiriro ibice bitatu umurongo wa 15. Itangiriro ibice bitatu umurongo wa 15. Itangiriro ibice bitatu umurongo wa 15 haravuga ngo nzashira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Amen. Bahimbaza Imana muri uyu mugoroba. Ntago bisanzwe guterana mu ijoro, amanywa ni cyane ariko nijoro si kenshi. Turashima rero kubw'abavandimwe bateguye iki giterane, muvandimwe Kofi ndetse n'itorero muri rusange. Imana ibagirire neza kandi baho umugisha mwinshi cyane, kandi twishimiye ko natwe twagira uwo mugisha wo kugira ngo tuze gusangira ijambo ry'Imana. Niyo wenda batari kudushira kuri programme twari buze gutegera abandi ntitubirenze, ariko kuduha uyu mwanya nabyo ni amahirwe adasanzwe. Imana ibagirire neza. Dushimiye kubana n'abantu bose Abanyabujumbura, na cyane cyane twishimiye kubana na staff iri hari inyuma ya Hope Ministry ndetse n'umuvandimwe Mungura uri inyuma. Imana ihimbazwe ku bwanyu. Ubushize twagize igiterane mudahari, ariko nabyo byari mu mugambi w'Imana. So uyu munsi rero ko Imana yashatse ko tubana biri parfait, Imana ibihabwa icubahiro cyane. Bishimiye kubana n'abashitsi abavuye muri interieur barimo abakozi b'Imana baserugo ndetse na Pastor Byishimo usigaye utuye hano muri minsi mikeya, na Espoir waje mu kanya. Imana iheze umugisha abantu bose bavuye ruguru ndetse n'abatura hano bose. Kubw'umwihariko abashitsi bacu, muvandimwe uvuye Nairobi, kiri umwana mutoya nakubonye kuri stage. Mbo sindi mutobe no kukwama, ariko nyine kuvuga ngo wenda ngo ntagaba ngo yaje mu ikanisa bidahari babikuye mu ivyo, kakubona nkabatse hari umunsi nzora mutsandukira bene uko gusenga ati Imana
n'indamutsandutira nuko mutazobatambutse. None ndashima Imana ku bwanyu, nukuri Imana ibakomereza amaboko, mukomeze Imana ibagirire neza. Murakaza cyane wacu Felix Mujyanama, Imana imugirire neza, yaranzaniye n'ibintu byinshi. Namusabye kunkorera service, wenda nawe ayinsabye hari igihe ntoyimukorera kubera ukuntu yari igoye. Akavuga ati urayizana, akavuga ngo ntazoyizana, akavuga ati sawa nawe ntukazi. Aroha nyine ako nyine bene kuremerere. Imana ikugirire neza kandi twishimiye igabo umwami Imana yabatekeyemo. Turaryakira, turazaryakira kugeza igihe muzamusubiyeyo. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana mu mwanya mugufi kugira ngo tubaheze umwanya. Twe turaba hano, duhora hano, n'igihe batazaba bahari tuzaba duhari. Reka dufate umwanya mutoya tuganira ijambo ry'Imana zivuga ngo impamvu zazanye Yesu mu isi. Ntabwo dushobora kuzivuga zose, ariko byibura tuvuganeho nkeya kugira ngo duheze abavandimwe umwanya mu bindi bikorwa. Niki cyazanye Yesu mu isi? Niki cyazanye Yesu ku isi? Hari igihe dutekereza ko Yesu ashobora kuba yarazanywe no gutanga amafaranga. C'est très bien, ni parfait. Imana itanga amafaranga iragaheza igiteka ryose. Hari igihe dutekereza ko Yesu yaje kuduha abana, ni byiza kandi Yesu arabatanga. Nukuri Yesu atanga urubyaro, yatanze Isaka, yatanze twebwe, yadutanze nk'impano mu miryango yacu. Imana ibishimirwe iyo itanga abana. Hari igihe dutekereza ko Imana itanga ibihugu, nukuri irabitanga. Hari igihe dutekereza ko Imana itanga imodoka, n'imigisha dusangira n'abapagani, n'imigisha. Ugiye ahantu hamwe na hamwe ugiye kubigisha ngo Imana itanga ifaranga. Hariho nk'igihugu nayo nsoma kare, igihugu cyitwa Katare, ngo kubera ubukungu n'ubutunzi bafite, iyo umwana avutse leta itangira kumusevingira $2000 le mois. $2000 le mois. Umwana ataratangira gukora nta kintu, kugera ngo byibura azagera igihe cyo gushaka afite $600,000 kuri konti, atarakora nta kindi kintu na kimwe arakora. Afite za kaminuza zikomeye, iyo umwana akeneye kwiga muri Harvard, bimura Harvard bakayishira i Doha. Hahandi muzi Doha hari bya bindi, bakazana umwarimu wigisha muri Amerika, bakamuzana i Doha kugira ngo yigishe uwo mwana ushaka kwiga muri kiriya gihugu. Akamuga ati uzigira muri Amerika utavuye hano. Kubera iki? Bafite ubushobozi, bafite amafaranga. Ugiyeyo kwigisha ngo Imana itanga ifaranga, bo guseka cyane. Tugiye kuvuga iki Imana itanga kirenze cy'isi itanga. Amen. Hallelujah. Niki Imana itanga? Imana itanga iki? Imana itanga iki gitandukanye nuko abisi batanga? Kimwe cya mbere twasomye hano mu gitabo cy'Itangiriro ibice 3:15, havuze ngo mu rugo rubyaro hazashira urwango hagati yabo. Zarukoma gatsinsino ariko nabwo ruzakujanjagura umutwe. Cya mbere Yesu yaje gukora, yaje kuzuza isezerano rirenze yandi masezerano yose. Amen. Turi kumwe? Bwana Yesu asifiwe. Isezerano rirenze yandi masezerano yose. Isezerano rirenze yandi masezerano yose. Muri Bibiliya hari amaverse ateye ubwoba, iyo yasomye n'amavaya verse muri Bibiliya. Kingiyi ni Bibiliya mu yindi. Hazava umuntu nyuma y'umuntu gucumura, nyuma y'umuntu gukora amakosa, nyuma y'umuntu kurangara, nyuma y'umuntu gucumura, umuntu yapfuye hari, yavuye mu kibanza Imana imuboneramo, yavuye mu kibanza Imana imusuriramo, yavuye mu kibanza yumviramo presence y'Imana. Imana iravuga ngo qu'est-ce que je vais faire? Voici une équation qui est devant moi. Niki nokora? Ngomba gutanga umuzaro uzojanjagura kiriya catumye umuntu yongera asubireyo. Messi ukura ibyaha byabaye mwisi yarabonetse n'ukuri yaboniwe Mana w'Imana watambera imwe ku bwacu. Bwana Yesu asifiwe. Atukuza Yesu.
amasezerano tuzoguha umwana, amasezerano muzabyara, amasezerano vous irez en Amérique. Vous irez en Amérique. Il y a des gens même qui ont allé avec des fonds papiers. Bagiye banyuze nani? Batasenze nta mafungo yabaye nta guhanura kwabaye. Na mahuriyo amasezerano. Ariko isezerano rinze yandi. Muzosubirayo. Ha! Isezerano riruta yandi. No gusubizwa umwanya wo guhura n'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Nuko niryo sezera ubutumwa bwiza muzosubirayo. Ikibanza mwari mwaratakaje hazabaho umwana uzoza agakupita agakuraho mukongera nagusubirana agaciro mwatakaje. Le Jésus, le Dieu Emmanuel, Dieu avec nous. Imana iri kumwe natwe. Emmanuel. Bwana asifiwe. Tugirire Imana gutya turebe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ibyo yakoze i Betania ubwo yaririraga kumva ya Lazaro yahamagaye ububasha bwe nasarava mu gituro ari muzima. Ibyo yakoze i Betania ubwo yaririraga kumva ya Lazaro yahamagaye ububasha bwe nasarava mu gituro ari muzima. Yesu niwe nzira y'ukuri. Haleluya. Yesu niwe nzira y'ukuri. Yesu niwe nzira y'ukuri. Hallelujah. Yesu niwe nzira y'ukuri. Hallelujah. Aha, Yesu niwe nzira y'ukuri. Hallelujah. Yesu niwe nzira y'ukuri. Ariko Emmanuel Imana we. Imana iri kumwe natwe. Azitwa Emmanuel. Kandi babwiza ukuri. Igihe Yesu yaje kuvuka kwa Mariya, ntiyavutse ku mushitsi. Ntiyavutse ku muvyeyi bataziranye. Izina Emmanuel niwe wariteguye aribwiranye na ngo uzonyite Emmanuel. Mba mu munota umusigaye kugira ngo duheze umushitsi. Ikindi cyakabiri cyazanye Yesu no gukuraho ishaha n'ingaruka zacu, kumaraho ibyaha, ishaha n'ingaruka zacu. Muri Yohana wa mbere ibice 3:5. Cya gatatu Yesu yaje kumaraho imirimo ya Satani. Yohana wa mbere igice cya 3:8. Icya kane Yesu yaje kuba umutambyi w'ibihe bidashira. Abandi batambyi baza bagapfa. Je suis un pasteur mais je passerai. Il y a d'autres. Ko Yesu l'unique pasteur, tawuze umutsimbura, tazasaza. Si Ronaldo ngo yarashaje ngo agiye gukina mu Bushinwa ngo muzo gushaka ifaranga zo gusaza. Ahora kuri forme Yesu bloka mapepo stani. Muvuge ngo amen. Amen. Sema amen. Ako. Ndakubabwira ukuntu Yesu yakubise penalty kandi ku munota wa nyuma muri finale itagira retour itagira iki amakubita ngoka birarangiye. Niwe wa mbere Yesu. Kandi ikintu gitangaje zo ndakubabwira ko Yesu yatsinze Satani yapfuye muri 33. Yesu ntiyize kungufu ngo avuge ati ngo abejetri aravuga ati njewe nzobanza mfe nje mu ciciro cya nyuma aho ntotangira service kugira ngo nzotange service ya nyuma y'ikirenga yo gucungura umuntu. Napfuye suzuguze Satani amapepo nazoza bajwigiriza muza mumenya ko nayatsinze napfuye noneho ndi muzima tituhatu Rwanda. Iyo Satani aje wawe ukamwibutsa kuri kumwe na Yesu aza kubaza ni Yesu ujya wansinze yapfuye none ni muzima. Pardon. Pardon kabisa naye nibeshe. Ni kesho kwizera. Ufite kwizera guke cyangwa ufite kwinshi? Nuko. Amen.
Bwana sifiwe. Cya gatanu Yesu yaje gukora, yaje kuduhindura abashya muri Kristo Yesu. Abikorinto ba 2:5-16 kugeza ku murongo wa 18 aravuga ngo iyo umuntu wese ari muri Kristo Yesu, umuntu wese iyo ari muri Kristo abahindutse icyaremwe gishya. Umuntu wese iyo ari muri Kristo abahindutse icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, ibya kera biba bishize, naho yava azongeraho. Turi muri Kristo Yesu, turi bashya. Amaraso ya data, amaraso ya kaka, amaraso. Nous avons été déconnectés. Tuba connectés n'ubwami bw'Imana. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Cya gatandatu Yesu yaje guhishura Imana itagaragara. Yohana igice cya 2 umurongo wa 28. Cyanyuma nsorezaho Yesu yaje kuba itangiriro ry'ubutumwa bwiza. Yaje kuba l'unique, yaje kuba inzira y'ubutumwa bwiza. Akantu mabwira kanyuma nsorezaho, nahoze nkabwiriza hano nongera ngo ni kuwa 4 hano muri Kadeza ushize naramvuga butumwa na Solange. Turashari kumwe? Amen. Haleluya. Yesu ari kumwe n'abigishwa agiye kubwiriza ariko aranarushya aranashonje. Bageze ahantu atumye abigishwa ngo muje gushaka icyo turya kuko turahoereye hano. Bakigenda ahura n'umudamu w'umusamariyakazi wari ufite abagabo benshi ku rwego yari asigaye agira isoni zo kubavuga bose, akavuga bakeya. Hanyuma akabwira Yesu 5, uwa gatandatu yasize Yesu akaba yamumenye kubera ko imbere ye Yesu ibyo bavuze ni tutavuze kera wabivuze. Yesu aramubwira ati sawa, abo wambwiye yego sabaho, ariko wowe wasizega nawe namumenye nawe si uwawe. Kuma imbere ya Yesu hari abantu bazagirira n'impuhwe Imana n'igihe yagiye prayer avuye anakaja Kampala, kubera ko abantu benshi ntago bazi ko Yesu atagisenge gwiriya kure no mucumba cyawe ari mucumba c'amahombi. Kuko umugabo umwe witwa Yona umunsi umwe ngo yagiye mu nda y'urufi, mu nda y'inyanja, mu nda y'ikuzimu ngo atakira y'Uwiteka, ngo Uwiteka aramwumva. Kumbe muri Yohana igice cya 4 umurongo wa 23 haravuga ngo igihe kiraje kandi kirasohoye ngo basengera data mukuri no mu mwuka, ngo abo ngabo nibo data ashaka ko bamusenga. Ni ngaho Yesu yakuyeho ibyindi byumba byose by'amahombi asiga icumba kimwe cyitwa ukuri n'umwuka, kandi ukuri n'umwuka ntibiba Prayer Mountain Kampala, kiba ahantu hose umuntu ari mu gihe ta mutima umushira urubanza. Nico gituma habe na Yona yageze muri estoma y'urufi mu rutorero asanga icumba cy'amahombi atakira Uwiteka. Kumbe mu rutorero rw'urufi tihaba mase yonyine, haba na pariti y'icumba cy'amahombi Yona azasengeramo Uwiteka akamwumva. Amen. Bwana sifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana sifiwe sana. Mvuge ngo amen. Kandi ukontumbwira ngo amen ngo kera ngo uko murumvishije pi nukugira ngo usinziriye akanguke. Tegere. Kuri haleluya nyinshi zavuga ubutumwa sikindi kintu nukugira gusa ngo urangaye urangararuke. Ariko tubaye twiga nko muri kaminuza bakazatwigisha agashiramo bafre 5 étudiants akamavuga guhera 8h à 17h nushira ushaka gushiramo ekuteri cyangwa ureke urishura ibindi bazogwanze bifite amatwi usibire minervare bayirye. Sema amen. Yesu rero ari imbere y'umugore w'umunyabyaha yatumye ibyo kurya barabizanye emporter, bayishize imbere yiwe papier aluminium y'ivyo kurya.